лекцион drei. Hier finden Sie da Ruhe und Erholung. На македонски лекција 3. Тука ќе најдете мир и одмор. Именката Руе е именка од женски род. Значи мир или спокој. И како правило уште еднаш ќе запишеме дека 90% од именките што завршуваат на во германскиот јазик се именки од женски род, односно ди, и во заграда ќе го запишем најчестиот исклучок, а тоа е именката, значи ќе напишем во заграда Ausnahme, односно исклучок. Тоа е именката der Name. Што значи име? Че 90% од именките еве го ова, ќе го обележам со црвено и ди. А додека кај втората именка, ди Erholung, и ова правило сме го споменале до сега, дека именките пак што завршуваат на ung, во германскиот јазик, се именки од женски род. Именките што завршуваат на ung во германскиот јазик се секогаш именки од женски род, односно во заграда ди. А за нивното образување малку подоцна на часот. Еве го ди и еве го ung. Die erste Übung lautet, sehen Sie die Fotos an. Sehen Sie die Fotos an. Welches Foto gefällt Ihnen? Да се подсетиме дека глаголот gefallen значи допаѓа. Овој глагол во второ и во трето лице еднина има промена, а таа промена ја обележуваме како промена на а во а со умлаут. Еве уште еднаш како ќе ги запишам тука во продолжение. Du со кирилица, да? Du gefällst sie, es gefällt. И под него ќе запишам, уште еднаш ќе го запишам правилото кое што го знаеме од порано, дека промените кај глаголите
настануваат исклучиво во второ и трето лице еднина, не се менува типичната наставка, туку се менува самогласка во основата на главолот. Ljubica, was sehen Sie auf dem ersten Bild? Das ist eine Stadt. Erste, ich sehe Meer mit sehr schönen Farben, Blech und ein oder zwei Einschiff. Ich schaue nach die Hause hat eine große Kirche. Ich hoffe, das ist katholische Kirche. Und die zweite Bild, ich schaue auf. Nur, was sehen Sie auf dem ersten Bild? Meer? Meer habe ich gesehen. Etwas Grüne, was ist das, weiß ich nicht. Eine weiße Schiff. Ein schöner Ich weiß auch Meer. nicht. Und im Hintergrund steht eine Kirche. Oder hinter die Häuser sehen wir eine Kirche. Danke. Maria, was ist auf dem zweiten Bild? Auf Bild B? Auf dem zweiten Bild, ich sehe auch eine Stadt Ja? mit мислам оти на планини беше Berge. Berge. Mit Bergen. Was siehst du noch? Ich sehe vielleicht eine alte Kirche. Eine alte Kirche. Ich sehe auch Viele Häuser. Viele Häuser. Das ist alles. Ja, danke. Ljubica, was sehen Sie auf dem dritten Bild? Runter, ich schaue. Das ist ein Foto vom Oben. Gut. Gemacht. Fotografiert. Ja. Und was ist auf dem Foto? Runter schaue ich ein oder zwei. Moment. Holzgrüne, weiß ich nicht was ist. Und dann oben ist viele Häuser, weiße Häuser, gleich alles. 1, 2, 3, 4 Stück ungefähr. Und da schaue ich auch grüne Bäume. Ja, Bäume. Das heißt, die Architektur ist gleich. Oder die Architektur ist. Ja, die Architektur ist. Oben ist gleich. Ja. Alle Häuser, Gebäude sind gleich. Danke. Und Maria, was siehst du auf dem Bild D oder auf dem vierten Bild? Auf dem vierten Bild, ich sehe auch eine große Stadt.
Kirchen. Mhm. Kirchen. Und das heißt Fernsehturm. Во Германија, например, како што се кај нас телевизиите, така кај нив во овој дел функционира телевизија. Цела телевизија функционира во ова, еве сега ќе ви го покажам. Овде не, на ова. Тоа е телевизиска куќа, Fernsehturm. Fernsehturm. Еве како изгледа. Слики. Јас сакав и од блиско, за да го видите, го има во неколку градови во Германија. Берлин. Еве. Значи овде функционира цела една телевизија. Се што е потребно функционира во овој Fernsehturm. Еве го. Ова е телевизија. Сакав да го видиме од внатре. Берлин. Von innen. Еве го. Еве како изгледа. Има во некоите има и ресторани. Aussichtsplattform. Да. И телевизија им функционира, и вакви ресторани и што и да има функционира во нив. Се се наоѓа во таа една кула. Gut, und jetzt, Ljubica, welches Bild? Die Frage war, welches Foto gefällt Ihnen am besten? Mir, weiß ich nicht, alles ist schön. Aber was ist am schönsten? Die erste. Warum? Das erste Foto. Mir gefällt Foto A. Schau die Meer da. Hat die Meer ist nicht so weit von der Stadt und hat auch Berge, habe ich gesehen. Nach die Häuser links oben ein bisschen oder und nur so wie ein Park, da weiß ich nicht. Und die dritte Bild ist auch schön. Schaue ich auch ein Meer und Berge auf. Oder was ist? Meer oder Weiß ich nicht, was ist. oder See. Oder See, ja. Mögen Sie Zweite Foto gefällt mir, hat auch eine schöne Kirche mit grüne, wie heißt Kapelle oben. Das gefällt mir auch. Alles ist schön, aber die erste gefällt mir besser. am besten? Sie mögen Sommer am meisten. Ja? Ja, Ihr Lieblingsjahreszeit Sommer. Ja, Sommer. ist meine Sommer. Zeit. Ja. Danke. Und Maria, welches Foto gefällt dir am besten? Mir gefällt auch Bild A und Bild C. Warum? Erste und dritte. Und dritte. Warum meine Wunsch ist zu wohnen in Stadt mit Meer oder See? Mein Wunsch ist, zu wohnen in einer Stadt mit See oder Meer. Sehr schön. Danke. Jetzt Übung 2. Wie begrüßt man sich in den verschiedenen Regionen? Како се поздравуваат во различни региони? Sehen Sie die Fotos an und hören Sie. Ordnen Sie dann zu. Wir haben 4 verschiedene Begrüßformen.
guten Tag, grüß Gott, grüezi miteinander und Tag. Wir sollen das Gespräch hören und danach diese Begrüßungen zuordnen. Mit Städten Rostock, Berlin, St. Gallen und Innsbruck. Сега ќе го слушнеме. Lektion 3. Hier finden Sie Ruhe und Erholung. Aufgabe 2. A. Tag, willkommen in Rostock. Rostock ist die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein deutsches Bundesland und liegt im Norden an der Ostsee. B. Grüß Gott und herzlich willkommen hier in Österreich, im herrlichen Bundesland Tirol und in der Landeshauptstadt Innsbruck. C. Grüezi miteinander im Schweizer Kanton St. Gallen. Der Kanton und sein Hauptort, die Stadt St. Gallen, liegen in der Nordostschweiz. D. Guten Tag und willkommen in Berlin. Berlin ist eines der deutschen Bundesländer und zugleich die Hauptstadt von Deutschland. Maria, wie begrüßt sich man in Rostock? Ich denke, im Rostock sagt Tag. Ja. In Rostock begrüßt man mit Tag. Ljubica, wie begrüßt sich man in Berlin? Berlin, ja, die Leute begrüßen guten Tag. Mit guten Tag, richtig? Maria, wie begrüßt sich man in St. Gallen? Ich denke, in St. Gallen begrüßt man mit Gruß Gott. Nein. Nein. Mit Grüße miteinander. Und in Innsbruck begrüßt man sich mit Grüß Gott. Ljubica, wo befindet sich Innsbruck? Wo? In Österreich, das ist Bayern. Innsbruck ist in Österreich. In Österreich. Maria, wo befindet sich St. Gallen? Nämlich nur. Schweizer. In der Schweiz. St. Gallen befindet sich in der Schweiz. Und wo befinden sich Rostock und Berlin, Ljubica? Ich denke, da oben bis
Wo befinden Rostock und Berlin? In Oh, dat is Hochdeutsch. sie Over? in Deutschland. Ja. Sie befinden sich in Deutschland. Ein Schritt weiter ist Übung Nummer 3. Die heißt Landschafts- und Städtereisen. Кога сакам една иста именка да употребиме на две места, за да не го направиме тоа два пати, тоа го правиме со помош на оваа цртичка. Значи, всушност цртичката, што ќе означува? Ќе го означува зборот Reisen. Вака ќе го запишам. Landschafts- und Städtereisen. И ќе запишам дека оваа цртичка, тире е всушност, ова тире се однесува на именката Reisen. Кога сакаме да употребиме иста именка во два сложени зборови, еден по друг, тоа го правиме со додавање на тире на првата именка. Значи, инаку треба да биде, во заграда тука го запишам, треба да биде Landschaftsreisen, und Städtereisen. За на крај да објасниме што значат. Сме ги кажале и порано. Die Landschaft во еднина, die Landschaften во множина и die Stadt, die Städte и die Reise, die Reisen со следниве значења. Landschaft, Landschaften, природа. Stadt, Städte, град, градови. И Reise, Reisen, патување, патувања. Die erste Übung sagt, welches Foto passt, überfliegen Sie die Verbtexte und ordnen sie zu. Која фотографија одговара? Прелетајте ги рекламните текстови и распоредете. Die Werbung во еднина, die Werbungen во множина. Реклама, реклами. Повторно и ве забележувате дека оваа именка завршува на ung и е затоа именка од женски род.
Сега ќе ги прелетаме, еве например ќе ги погледнеме насловите. Ајде љубица, прочитајте го насловот на првиот текст, само насловот. Над слитата. Ту почитай ли? Над А, Стрес. кај Zu viel Stress, да. Zu viel Stress, alles zu schnell, stopp. Што? Дали можеме да го определиме со која слика ќе одговара? Еве сега ќе претпоставиме, а потоа ќе потврдиме откако ќе ги прочитаме. Welches Bild passt? Was denken Sie? Erste ich denke. Gut. A passt mit Nummer 1. Maria, bitte lies den zweiten Untertitel. Du möchtest Kinder dürfen Kite. lernen. Kitesurfen lernen. Kitesurfen lernen. Welches Bild passt? Was denkst du? Mit Bild Nummer 3. Ja, mit 3. C. Ljubica, bitte. Veloman. Veloman. Welches Foto passt? Veloman. Ich hoffe. Nummer 2. Und Maria? Text B heißt Natur und Kultur. Natur und Kultur, Landschafts- und Städtereisen. Was denkst du? Welches Foto passt? Mit Foto Nummer 4. Mit Foto Nummer 4. Gut. Jetzt B. Lesen Sie die Texte noch einmal. Hilfe finden Sie auch im Bildlexikon. Was ist richtig? Bevor wir die Texte lesen und bevor wir diese Sätze lesen, sehen wir zum ersten Mal das Bildlexikon. Das Thema für diese Wörter heißt Natur und Landschaften. Natur. Natur значи природа. Ајде питам сега, може да питам нешто? Слободно. Океј, Валд и шума. Вајзе поле. Сега ќе ги напишеме во табела во која што ќе ги сместиме според родот. И ќе ја напишеме дополнително и нивната форма во плурал. Добро, океј. Љубица, јава кога брзав, од прва година почнав да предавам во школа и до четврта за средно зборам и до четврта не престанав да предавам. Што знаеш да ми кажеш? И дека уште предавам, некако. Некако така ми е, кармава ми е таа. Уште предавам. Од прва година средна, точно. Баш изгледа така. Ајде првата именка, Љубица. Валд. Заедно со родот. Чекай се, што треба да направам? Да ми го кажете и родот. Der Wald. Der Wald. Der Wald. Во еднина тоа значи шума на македонски, а во множина ништо не гледам. Ди во множина секогаш е определениот член ди Wälder. Wälder. Марија, следната. Die Wiese. Wiese ќе значи ливада. А што мислиш како ќе биде множината?
Die Wiesen, richtig. Ајде, Љубица, следната. Pflanze. Die Pflanze. Pflanze. Тоа на македонски значи растение. Rastenie. Да, во множина ќе биде die Pflanzen, richtig. Pflanzen. Марија? Das Dorf. Да, das Dorf. Тоа на македонски ќе значи село. Што мислиш, Марија, како ќе биде множината? Die Dorfen. Die Dörfer. Die Dörfer. И на ото умнот и наставка ера. Следната, Љубица. Katze. Die Katze. Mačka. Die Katze. Мачка. Во множина. Љубица, во множина. Katze. Die Katzen. Само на се додава. Марија, следната. Der Hund. Der Hund. Куча. А во множина. Hunden. Die Hunde. Песна. Die Hunde. Да. Љубица, следната. Vogel. Die Vogel. Der Vogel. Der Vogel. На македонски птица. Во множина die Vögel. Само се додава умлаут на от. Последната од оваа страна, Марија? Der Frosch. Der Frosch. Жаба. Затоа и се вика така, од тоа средство има и повеќе средства за хигиена со фрош, зашто го има жабчето. Како ќе биде множината, што мислиш? Die Frosche. Die Frösche, ама и на ото има умот. Die Frösche. Сега на следната страна, Љубица, Meer. со род. Das Meer. Das Meer. Море. Оваа именка има множина, како ќе биде? Што мислите? Die. Die, Der. die Meere. Die Meere. Die Meere. Ајде следната, Марија. Der Strand. Der Strand. Тоа е плажа. Плажа. Во множина, Марија? Stranden. Die Strände. Die Strände. Следната, Љубица. See. Die See. Der See. Синото значи синото пред именката значи дека е таа од машкирот. Der See, езеро. Како ќе биде множината? Die Die See. Seen. Сона. Die Seen. See. Seen. Ајде, Марија, следната. Der Fluss. Der Fluss. Тоа е река. Множина мислам од тие Flussen. Die Flussen. Река, сега. Множината ќе биде die Flüsse. Die Flüsse. Песната на крај. Следната именка Љубица. Ufer. Ufer. Das, Seite. не, брек. Das Ufer е брек.
Оваа именка нема множина. На ова се мисли овде. Ова го покажува. Зеленото. Следната, Марија? Die Landschaft. Да, претходно го кажав дека значи природа, меѓутоа може да означува и предел, односно крај. Landschaft. Предел, крај, во множина, Марија? Landschaften. No. Die Landschaften. Следната именка, Љубица? Berg. Berg. Berge. Der Berg во еднина. Да, der Berg, планина. А во множина die Berg. И последната, Марија? Der Hegel. Hügel. Der Hügel. На македонски значи рид. А во множина? Што мислиш, Марија? Hügel. Истата форма, само со ди пред него. Die Hügel. Der Hügel и die Hügel. Und jetzt lesen wir die Sätze, die wir danach sollen sagen, was ist richtig. А, Љубица, прочитате ги двете реченици. Чуте реченици. Двете под А. Der Okay. Ja. Der Bahnhof liegt in der Nähe vor Innsbruck. Der Urlaub Слушнете ме сега. Der Bauernhof liegt in der Nähe von Innsbruck. Х во средина не се чита. Aha. In der Nähe, а со умот се чита како е. In der Nähe von Innsbruck. Прочитайте и zwei. Nee, Nee. von Innsbruck. Innsbruck. Und zwei? Urlaub bei Familie Lindthaler ist ideal für Wanderer. Urlaub bei Familie Lindthaler ist ideal für Wanderer. Б. Пешаци. Тие што се искачуваат, ќе ги кажуваме зборовите како ќе ги читаме текстовите. Б. Марија. Bei Windkind machen sie Sport und sind den ganzen Tag am Wasser. Само замерка имам кај спорт. Не е спорт, туку е шпорт. Sport. Nur als Schrittener. Fortgeschrittener dürfen sie beim Unterricht mitmachen. Да. С. Љубица. Der Velovermieter ist in der Schweizer Alpen. Sie können Karten und Fahrräder, aber auch Beratung bekommen. Fahrräder. Пак има As Umlaut. Sie können Karten und Fahrräder, aber auch Beratung bekommen. D. Марија. N und K Reisen bietet eine Wanderung auf der Spree an. Sie können sportlich aktiv sein, die Natur Genießen. genießen und Berlin erleben. Erleben. Сега се враќаме кај текстовите. Го имаме првиот текст. Zu viel Stress
alles zu schnell, stopp. Го читате Љубица првиот пасус. Hier finden Sie Ruhe, Entspannung Entspannung, und Erholung auf dem ökologische omloop. Öko-Wellness, Auf dem Öko-Wellness Bauernhof von Jochen, Johann und Theresia Lindhalter gehen die Uhren anders. die Uhren anders. Hier finden Sie Ruhe, Entspannung und Erholung. Entspannung и Erholung се именки што завршуваат на унг и што се именки од женски род. Руе и Erholung ги запишавме, следно што ќе го запишеме е зборот die Entspannung, што на македонски значи опуштање. Auf dem Öko-Wellness Bauernhof von Johann und Theresia Lindthaler gehen die Uhren anders. Само ќе го запишам Bauernhof, der Bauernhof, der Bauernhof, тоа значи селски двор. Значи во на еколошки велнес или во еколошки велнес селскиот двор на Јохан и Терезија Линдталер часовниците одат поинаку. Андас е поинаку. Erholung што беше? Erholung, одмор. Erholung, odmor. Entspannung, пак исто одмор. Ruhe. Попуштање. Ајде сега Wellness, Bauernhof, селски двор. Ајде сега Марија вториот пасус. Bei uns gibt es keine Termine. Hier muss nichts schnell gehen. Sie dürfen langsam sein. Lange schlafen, lange frühstücken. Unsere Kräutertee, Kräutertee, unsere Original Haut, Heudampfbäder, Heudampfbäder und unsere gute Luft genießen. genießen. Wandern Sie über Hellgrüne Wiesen, Wandern Sie über hellgrüne Wiesen durch dunkelgrüne Wälder und Sie werden erleben. Hier auf dem Lindthaler Hof ist die Welt noch in Ordnung. Ordnung. Dobro. Bei uns gibt es keine Termine. При нас нема термини. Именката термина во еднина ја има формата der Termin. Der Termin во еднина, die Termine во множина, термин, термини. Кај нас нема термини. Hier muss nichts schnell gehen. Тука не мора ништо да оди брзо. Шнел значи брзо, а како е спротивната придавка од шнел? Langsam. Така. Шнел е брзо. Спротивната придавка
е langsam, бавно. Langsam, бавно. Sie dürfen langsam sein. Смеете да бидете бавни. Lange schlafen, долго да спиете. Lange frühstücken, долго да појадувате. Unseren Bergkräutertee, unsere Original-Heudampfbäder und unsere gute Luft genießen. Unseren Bergkräutertee, der Bergkräutertee, Некои купички столени, благи, планински чај, со чајша. А Берг, mein Gott, Berg, Kräuter, тие, чај, Berg, Kräuter, Berg, планински чај. планински чај. Bergkräutertee, планински чај. Потоа, unsere Original Heudampfbäder, Heudampfbäder, тоа е бад, уствари во еднина. Der Heudampfbad. Сега ќе го кажам на македонски. Во сено. Хој. Напишам. Сено, Сено, да, сега ќе го напишам со род. Хој. Das Heu. Das Heu е сено. Потоа има дамп. Што на македонски значи пареа. Der Dampf. Der Dampf. Пареа. И das Bad во еднина. Die Bäder во множина. Бања, односно бањи. Еве како изгледа Heudampfbad. Сега ќе ви покажам. Heudampfbad. Еве ги сликите. Ете ги првите. Потоа имаме релаксација со тревички. und unsere gute Luft genießen. Luft, die Luft, воздух и глаголот genießen. Die Luft, воздух и глаголот genießen, ужива. Genießen е ужива. Да, genießen, ужива. Wandern Sie über hellgrüne Wiesen, durch dunkelgrüne Wälder und Sie werden erleben.
Пешачете, шетајте, значи глаголот wandern, значи пешачи или шета. Wandern, шета, пешачи. Пешачете низ светло-зелените ливади, низ темно-зелените шуми и вие ќе доживеете. Глаголот е erleben, значи доживува. Erleben, доживува. И ќе доживеете. Hier auf dem Lindtaler Hof ist die Welt noch in Ordnung. Тука, во дворот на Линдталер, светот е се уште во ред. Боите можеме да ги комбинираме со зборчињата, односно со придавките hell и dunkel, тие ги прикачуваме директно на самата боја. Hellgrün и dunkelgrün. Љубица, сега прочитајте го остатокот од текстот. Und wenn Sie doch mal ein Chaos Krümel machen wollen, dann fahren Sie einfach ins Innstal hinunter. Mit dem Auto sind es nur 15 Minuten nach Innsbruck. Innsbruck. Herzlich willkommen, Ihre Familie Lindtal. Und wenn Sie doch mal einen Einkaufsbummel machen wollen. И ако сакате да направите прошетка за купување, значи бумел, тија бумел е прошетка. Der Bummel, прошетка. Dann fahren Sie einfach ins Inntal hinunter. Патувајте низ, како се вика на македонски, низ долината, надолу. Mit dem Auto sind es nur 15 Minuten nach Innsbruck. Со автомобил сте само за 15 минути во Инсбрук. Herzlich willkommen, срдечно добре дојде, вашата фамилија Lindtaler. Das Tal е долина. Што е во Inntal? Das Tal, долина. И сега да се вратиме кај речениците и да кажеме која е richtig, а која е falsch од овие две. Марија, ist der erste Satz richtig oder falsch? Richtig. Ja. Nummer 1 ist richtig. Und Ljubica? Ist Nummer 2 richtig oder falsch? Du möchtest Kita dürfen. Nee. Unser Urlaub bei Familie Lindtaler ist ideal für Wanderer. Ist das richtig oder falsch? Што беше вандера? Пешаци. Сега ги запишам како именка. Der Wanderer во еднина и die Wanderer во множина. Пешак, пешаци. Weiß ich nicht. Aber ich habe gesehen Foto, der macht viele. Diese Information sollen wir im Text überprüfen. Ja, ich suche. Aber habe ich nie gesehen. Wandern Sie über hellgrüne Wiesen. Не, овде ако сакаме да се одмориме. А не е идеал für Wanderer.
Значи, Satz Nummer 2 ќе биде Бркам, значи барам да видам они цело време се одморуваат сега тука. Значи не е, затоа не е точно. 2 ist falsch. Jetzt, du möchtest Kitesurfen lernen. Maria, bitte beginnen. Na dann, komm doch gleich zu uns nach Pepelo Pepelo. am Сега четиш сега, Мария. Wo B? Du möchtest Kitesurfen lernen. Na, dann komm doch gleich zu uns nach Pepelo am Salzhaf. Dojde, Bei Windkind machen sie Sport und sind den вратете се на предходната страна, вратете се. Текстот под Б. окей, sorry. Ајде сега продолжете. Не, Марија, прочитај следната реченица. Du hast die Motivation, wir haben die Erfahrung. Так, du hast die Motivation. Ти ја имаш мотивацијата, а ние го имаме искуството. Die Erfahrung, Erfahrung ist искуство, да. Erfahrung и во множина die Erfahrungen. Искуство, искуства. Ајде, Љубица, сега вие продолжете. Unsere Segel- und Surfschule Windkind ist der ideale Ort für dich. Така, unsere Segel- und Surfschule, еве пак имаме цртичка. Segelschule und Surfschule. И наместо ги напишам двете, ставам цртичка кај Zegel и ми се однесува на втората именка, односно на шуля. Глаголот Segeln значи едри или плови. Segel, едри, плови. Нашето училиште за едрење и за сурфање се вика Windkind, односно дете на ветрот. Буквално is der ideale Ort für dich. Е идеално место за тебе. Ајде сега да видиме зошто. Љубица, прочитајте ја првата цртичка. Hier gibt es Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene. Hier gibt es Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Unterricht е настава. Тука има настава. Der Unterricht. Настава. Für Anfänger. Der Anfänger. Во еднина. Die Anfänger во множина. На македонски значи почетник, односно на во множина почетници. Der Fortgeschrittene во еднина. Die Fortgeschrittene во множина. Значат напреден и напредни. Тука има настава за почетници и напредни. Следната цртичка, Љубица. Unsere Kurse sind nicht teuer. Нашите курсови не са скъпи. Добре.
Добро. Wir sind den ganzen Tag draußen. Wir sind nadvor cel den. Am Strand und auf dem Meer. Драусен значи надвор. Надвор, М, во градот и на морето. На плажата е штрант. Плаж. Спротивниот збор на драусен е зборот дринен, да, дринен, што значи внатре. Много вокабулар денеска. Следната Љубица. Alle unsere Lehrer machen ihren Job wirklich gern. Сите наши наставници ќе вршат работата навистина прекрасно. Навистина со задоволство. Gerne со задоволство. Да. Ајде потоа. Auswärten haben wir fast immer Wind. Außerdem. Außerdem значи освен тоа. Освен тоа имаме и брзо ветер. Не фаст има. Освен тоа, скоро секогаш имаме ветар. Außerdem е освен тоа. Auswärten, освен тоа, освен тоа. Auswärten. Außerdem. И der Wind. Der Wind. Ветар. Und du bekommst bei uns die neueste Suchmode zu absoluten Toppreisen. Добро. И добиваш кај нас најновите сурф-модели за апсолутни топ Цени. цени. Да. Само зурф мода е мода. Мода за сурфање. За сурфање. И Марија, остатокот. Also, worauf wartest du noch? Melden dich hier an. Windkind, so soll es sein. Spaß ganz groß und Preis klein. Preise klein. Па, worauf wartest du noch? Што чекаш се уште? Melde dich hier an, пријави се тука. Windkind, so soll es sein. Треба да биде вака. Spaß ganz groß, големо задоволство. Und Preise klein и ниски цени. Сега одиме на другата страна, каде што треба да кажеме која од речениците е рихтиш, а која фалш. Drei, Марија. Ist Satz Nummer 3 richtig oder falsch? Ich denke, falsch. Warum? Warum auf dem Text schreibt, wir sind den ganzen Tag draußen, aber schreibt nicht auf dem Wasser. Ама Ja, aber der surfen und segeln. Surfen und segeln. Surfanje и едрење. Das ist richtig. Und Nummer 4. Љубица. Ist Nummer 4 richtig oder falsch? Überall Fortgeschrittener. Da. Fortgeschrittener dürfen Sie beim Unterricht mitmachen. Ist das richtig oder falsch? Unterricht mitmachen. Habe ich gut. Ja, richtig. Nee, das ist falsch. Hier gibt es Unterricht für Anfänger. Anfänger. Es ist falsch. Falsch. А тука стои само напредните, можат да само како напреден можеш да учествуваш во наставата.
Jetzt sind wir bei Veloman. Hier gibt was direkt. Aha. Ајде првите два пасоси, Марија. Ihre sympathischer Velo-Vermieter am Зе. Bodensee. И втори. Es gibt viel Velotouren Турен. am Schwimmer Bodensee. Am Schweizer Bodensee. Schweizer Bodensee zwischen Kreuzlingen und Роршах. Rorschach. Вашиот симпатичен изнаемувач на велосипеди на Боденското езеро. Der Vermieter, изнаемувач. Der Vermieter. Vermieter. Има многу тури со велосипед на швајцарското Боденско езеро, помеѓу Кройцлинген и Роршах. Продолжете следниот пасос, Љубица. Zum Beispiel können Sie am Ufer entlang fahren und ohne Anstrengung den Blick auf den See genießen. Genießen. Oder Sie machen eine Fahrt über die Hügel und durch die Dörfer und sehen im Süden die Schweizer Alpen und im Norden den ganzen See. Den ganzen See. Zum Beispiel können Sie am Ufer entlang fahren. Например, ќе можете да патувате покрај брегот. Entlang е покрај. Entlang, покрај. Dobro. Und ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung. Без напор. Anstrengung е од женски род. Без напор. Без напор или замор? Да, dobro. Без напор. Без замор. Еден блиц од морето да видиш. Блик е поглед, а genießen е ужива. Да уживиш. Ода или можеш да направиш един Фарт е возење, ди фарт. Една фар да направиш убади Hügel. Около Hügel и durch die Dörfer und sehen am Süden. Туде ходиш до некое село и да го видиш Буден. Швајцарските Алпи по северното ганце. Вака. Или можеш да се возиш на Тридот или низ селата и на југ да ги видиш швајцарските Алпи, а на север целото езеро. Да. Ајде следното, Марија, пак следните две. Wir von Veloman kennen alle teuren und beraten Sie sehr gern. Bei uns bekommen Sie Karten, Tipps auf
Ausrüstung. Ausrüstung und natürlich Fahrräder. 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 Veloman, der Velovermieter mit dem Extra-Service. Da. Wir von Veloman kennen alle Touren und beraten sie sehr gern. Ние од Веломан ги знаеме сите тури и ќе ве советуваме со задоволство. Бератен значи советува. Beraten Sie. Bei uns bekommen Sie Karten, Tipps, Ausrüstung und natürlich Fahrräder. Кај нас ќе добиете карти, совети, во еднина именката Tips ја има формата der Tipp, die Tips, совет, совети. Потоа имаме die Ausrüstung, опрема, und natürlich Fahrräder. Именката Fahrräder во еднина е им формата das Fahrrad, а во множина die Fahrräder. Велосипед, Fahrräder, да. Velosipede. Да, велосипед, Fahrräder. Fahrräder. Veloman, der Velovermieter mit dem extra Service. Veloman, изнајмувачот на велосипеди со екстра услуга. Jetzt C Nummer 5, Ljubica. Ist der Satz richtig oder falsch? Der Velovermieter ist in den Schweizer Alpen. Nein. Nein, es ist falsch. Wo ist der Velovermieter? Muss ich schauen. Er ist am Badensee. Am Bodensee. Bodensee, Bodensko Ezer. 6, Maria? Ist Nummer 6 richtig oder falsch? Ich denke, Nummer 6 ist richtig. Ja, Nummer 6 ist richtig. Имавме глагол beraten, советува, а имаме именка Beratung, што значи советување. Со зборообразувањето ќе се занимаваме по текстовите. Und D, Natur und Kultur, Landschafts- und Städtereisen. Ајде, Љубица, овие сите прашања што стојат од левата страна. Не, кај D горе. B gore. Да. Sie sind Naturliebhaber. Ja, Dalisum. Не, се го читаме. Sie sind Naturliebhaber. Вие сте влюбеници во Природа. природата. Liebhaber, влюбеник. Или љубеник на македонски. Der Liebhaber. Der Liebhaber, влюбеник. Добро, следното прашање. Sie hören gern frische Quaken und Vögel singen. Ja, sie hören gern Frösche quacken und Vögel singen. Quacken, крека. Жавите како крекаат. Quaken. Quacken. Quacken, крека. Добро?
Следното. Sie sind offen für die Landschaft. Landschaft und für Pflanzen und Tiere am und im Wasser. Да. Придавката offen значи отворен. Offen е отворен. Спротивната придавка од придавката offen е придавката geschlossen, што значи затворен. Вие сте отворени Отворени за бавчета. за природа и за растенија и животни на и во вода. Аба, Am und im Wasser. ам е на, им е во. Aber sie sind auch Großstadtfan und genießen gerne mal einen Stadtbummel. Само кај генисен. Секогаш кога имаме две С, никогаш не смееме, односно дуплото С, да го прочитаме како З. Значи сега вака ќе напишам. Genießen. Генисен, дека ова С не е еднаква на З. Никогаш ова С не се чита како З. Но, вие сте фан на големиот град, И и уживате сакате да уживате во еден бумел. во една прошетка низ градот. Градска бушва, прошетка да здраво. Бумел е прошетка. Ја кажавме и претходно. Марија, вториот дел. Wasser, Wandern, Spree, Berlin. Dann haben wir ein super Angebot für Sie. Fahren Sie mit dem Kajak in 5 bis 7 Tagen vom Spreewald Spreewald bis nach Berlin. Die Tour beginnt auf der Spree in Ruben und endet auf dem langen See in Berlin-Popenick. Sie übernachten übernachten im Zelt auf Campingplätzen direkt am Wasser. Sprechen Sie mit uns. Wir machen Ihnen ein Angebot genau nach Ihren Wünschen. И ајде му се јаве, јас ќе се јавам, че имат кампинг-плац таму. Wasser wandern, Spree Berlin. Пешачење, сега буквално го преведувам, пошто го има пак вандан. Пешачење по вода, Spree Berlin. Dann haben wir ein super Angebot für Sie. Тогаш имаме супер понуда за вас. Fahren Sie mit dem Kajak in 5 bis 7 Tagen vom Spreewald bis nach Berlin. Патувајте со кајак од 5 до 7 дена од шумата во Шпрее до Берлин. Die Tour beginnt auf der Spree in Lüben und endet auf dem langen See in Berlin-Köpenick. Турата започнува на Шпрее во Либен и завршува на долгата река, на долгото езеро во Берлин, Köpenick. Sie übernachten im Zelt auf Campingplätzen direkt am Wasser. Ќе ноќевате во шатор на кампинг места директно покрај вода. Sprechen Sie
sprechen Sie mit uns, зборувајте со нас. Wir machen Ihnen ein Angebot, genau nach Ihren Wünschen. Ние ќе направиме понуда, точно по вашите желби. Jetzt Nummer 7. Ljubica, ist Satz Nummer 7 richtig oder falsch? Nummer. Ja. Wo ist Nummer 7? Wo bin ich? Nach dem Text. Naturen. Okay, Reisen bieten eine Wanderung auf der Spree an. Sie können sportlich aktiv sein, die Natur genießen. Nummer 7 nur. N&K Reisen bietet eine Wanderung auf der Spree an. Ist das richtig oder falsch? Nein. Reisen bietet eine Wanderung auf der Spree an. Jetzt bin ich zu. Kann ich nicht. Es ist richtig. Es ist richtig. Und Nummer 8, Maria? Sie können sportlich aktiv sein, die Natur genießen und Berlin erleben. Falsch. Ja, das ist falsch. Und jetzt machen wir Übung Nummer, odnosno не Übung, туку das, was als Grammatik steht. Das heißt auf Deutsch Wortbildung. Wortbildung. На македонски зборо образување. Под број 1. Кога на глагол ќе додадеме верб е глагол. Кога на глагол ќе додадеме наставка er, плюс наставка er, ќе добиеме именка, кое што означува nomen, именка, а пред да дадам пример, ќе запишам дека именка која означува личност од машки род. Пример, од глаголот wandern, Verwanderer. ќе додадам наставка era и ќе добиам именка der Wanderer. А вториот начин на образување е кога на глагол, на зборообразување, на глагол ќе додадам наставка ung и повторно ќе добиам именка, nomen, која што именка ќе биде секогаш, како што напишавме и погоре, ќе биде именка од женски род. Пример, beraten е глаголот. Значи, кога на основата на глаголот на beraten, ќе додадам, ова не ни треба, ќе го шкртнеме, ќе додадам наставка унг, ќе добијам именка ди Beratung. Значи, кај вториот случај, кај глаголот се отстранува наставката ен и само на основата на глаголот се додава ung и се добива именка од женски род.
Веднаш ќе разгледаме ваква вежба во работната тетрадка, која што се наоѓа на страна, не јас знам страната, ама ќе ја најдам. Ајде да, сега ќе ја најдам. Страната е не, предходно. Драј. Wortbildung. Еве која. Страна 18. Nomen mit ung heißt die Übung. Именки со ung. Прво од сите овие што ги имаме тука, ќе ги направиме именките во Word документот. Првата што е дадена од глаголот wandern. Wandern плюс ung ќе добиеме die Wanderung. Значи, кај Wandern го тргаме само ното. Следна ни е именката erfahren. Ајде, Марија, кога на erfahren ќе додадеме ung, што ќе добиеме? Мислам дека е Erfahrung. Така, ќе добиеме die Erfahrung. Искуство. Ќе ја тргнеме на ставката ена. Љубица, следниот глагол е anstrengen. Anstrengung. Ќе биде еднакво на die Anstrengung. Исто така што забележуваме дека ја тргаме на ставката на глаголот која што е ена. Следен е глаголот, тоа го запишавме Beratung, anmelden. Ајде, Марија. Die Anmeldung. Така, die Anmeldung. Die Anmeldung. Повторно ја тргаме на ставката ена. И последниот глагол, љубица, е глаголот erholen. Erholung. Така, Erholung. Die Erholung. Сега со овие именки треба да ги дополниме речениците според значењето. Именките ги имаме, ајде сега да ги треба тука барам, тука. Да ги дополниме речениците. Ordnen Sie die Wörter aus A zu. Првата е веќе дадена и вели. Ich habe zur Zeit in der Arbeit viel Stress. Од време на време на работа има многу стрес. Zur Erholung möchte ich nächstes Wochenende in ein Wellness-Hotel fahren. За одмор сакам следниот викенд да одам во еден wellness хотел. Zwei Љубица. Ich war im Reisbüro, aber ich habe fast keine Informationen bekommen. Die Anmelden. Не. Бев во туристичката агенција, но таму не добив скоро никакви информации. Erfahren. Dort war wirklich nie gut. Тоа не беше стварно добро. Советувањето. Beratung. Сега именките ги ставаме на празните места.
Die Beratung dort Die Beratung dort war wirklich nie gut. wirklich nicht gut. Maria 3. Jo arbeitet schon lange als Lehrerin. Sie hat in diesem Beruf viel Долго работи како наставничка, во оваа професија има многу misselijke anstrengung. не. Искуство треба да биде. Искуство треба да биде. Beratung li беше Не Erfahrung е искуство. Sie hat in diesem Beruf viel Erfahrung. 4. Ajde, Ljubica. Komm, wir nehmen deinen Aufzug. Dann kommen wir ganz schnell und ohne Anstrengung nach oben. Richtig. Super. 5. Maria. Heute tun mir die Fuß und die Beine weh, denn ich war am Wochenende in den Bergen und habe eine Ziemlich lange ме болат нозете и стапалата. Wanderung gemacht. И последната, Лјубица. Hast du die hast du die Пријавата. Anmeldung Да. für den Kursus schon ausgefüllt? Така е. Дали ја пополни пријавата за курсот за сурфање? Ergänzen Sie die Verben oder Nomen mit Artikel. Се враќаме кај првиот вид на зборообразување, каде што, освен еве wandern, но требало да додадам и да го шкртнам, ќе ги додадеме и овие кои што сега тука ни се појавуваат. Првото што е дадено од главолот fahren, кога ќе додадеме er, треба да добиеме der Fahrer. Значи повторно да ја тргнеме наставката на главолот. Ајде, Лјубица, што ќе дополниме кај der Wanderer веќе знаеме? Треба да додадеме глагол wandern. Сега исклучокот ќе го напишам со црвена боја. Како ќе биде само глаголот кај der Verkäufer? Verkaufen е глаголот. Кога ќе додадеме er, освен што ќе го тргнеме n, треба да додадеме и umlaut на ато и да добиеме der Verkäufer. Може и не требаше ова цело, туку само ова што Verkäufer. Verkäufer. Значи се додава umlaut на а. Der Verkäufer. Марија, што ќе дополниме кај der Berater? Од кој глагол доаѓа? Beraten е глаголот. Кога ќе му додадеме er и ќе ги тргнеме n од наставката од глаголот, ќе добиеме именка der Berater.
советник. И кај глаголот vermieten, Љубица, што ќе добиеме кога ќе додаме ера? Vermieten. Тоа е некој што издаве нешто. Да, именката ќе биде der Vermieter. Ги тргаме ена. Der Vermieter. Добре. Човек што издаве нешто. Да, што издава. Ајде сега да се префрлиме на тестот. Да, еве го тестот. Вели Urlaub in der Uckermark. Ergänzen Sie. Во заградите ви се дадени измешани зборови, измешани букви од кои што треба да направите зборови кои што имаат смисла. Hier finden Sie Willkommen in der Uckermark in Nordostdeutschland. Hier finden Sie eine wunderschöne Landschaft mit vielen Seen und Wälder. Следната реченица, Марија. Bei Fahrten durch die Natur sehen Sie viel Животни, како се викаат? Tiere und како беа растенија? Pflanzen. Следната реченица, Љубица. Allein oder in Gruppe können Sie den Wald können Sie wandern. Можете да пешачите, да. fahren oder anders sportlich Wellness. Aktiv sein. Aktiv sein. Последната реченица, Марија? wir Сега го разбрах. Измешани се буквите. Треба да се направат зборови. beraten Да. Wir beraten Sie Sie gerne. gerne. Bilden Sie Nomen mit ung oder era. Подвлечени ви се глаголите и од нив треба да се направат или именки, или именки што завршуваат на ung или на era. Првата е дадена од глаголот übernachten. Од глаголот übernachten, преночува. Кога ќе се додаде наставката ung, ќе се добие ти Übernachtung. Секако ќе се отстрани и наставката на глаголот ена. Реченицата Wir möchten dreimal übernachten. Eine Übernachtung kostet 38 €. Das sind dann. Ајде следната реченица, Љубица. Meine Kinder wandern leider nicht gern. Bauen Sie doch
buchen Sie doch die Doch die Nacht. Што да кажам сега тоа? именка. Сега од глаголот wandern имавме горе личност. Сега не треба да направиме личност, туку треба да направиме именка. Billige. Од wandern, како ќе направиме именка која што ќе завршува на унг? Шетање, пешачење. Ди, Ein. Чек сега што да бидам. кога на wandern ќе му го тргнам н и ќе додадам унг, ќе добиам ди Wanderung. Spannung. Wanderung. Buchen Sie noch die Nachtwanderung. Die ist toll für groß und klein. Именка од женски род и тука само ќе допишам. Тоа на македонски се вика уште и глаголска именка што завршува на ње. Сите значи овие именки што ги правиме со унг на македонски завршуваат со наставката ње. И тие се викаат глаголски именки зашто се изведени од глагол. Ајде следната реченица, Марија. Wann und wo kann ich mich anmelden? Die Anmeldung beginnt am 1. August hier bei uns im Büro. Така е. Anmeldung, веќе го запишавме. Следната, Љубица. Vermieten Sie die Zimmer auch an Weihnachten? Da müssen Sie Herrn Vermann fragen. Er ist der Vermietung. Is der Vermieter. Сега ни треба личност со деа е. Die Vermieter. Der Vermieter. Der Vermieter. Er ist der Vermieter. Да, тој е издавач. И последната, Марија. Wie war dein Urlaub? Hast du dich erholt? Ja, eine Woche Entspannung und Erholung. Die Sturm immer. Da. Erholung, das war perfekt. Das war perfekt. Erholung го имаме, Entspannung го немаме. Од глаголот entspannen. Од глаголот entspannen. Кога ќе му додадеме наставка унг и ќе го тргнеме н, ќе добиеме die Entspannung. Entspannung. Die Entspannung. Третата вежба намерно ја оставив и во учебникот и тука, затоа што следниот час прва нејзе ќе работиме. И сега на страна кратко уште оваа вежба, на страна 25 вежбата број 3. Ergänzen Sie die Tabelle. Имаме верб übernachten, именка die Übernachtung. Марија, што ќе дополниме кај глаголот buchen? Како ќе биде така е, die Buchung, ќе биде резервација. Значи од глаголот buchen, ако додадеме унг и отстраниме н, ќе добиеме die Buchung.
кај вербен, имаме глагол митен. Како ќе направиме именка што ќе завршува на ер, Љубица? Mitten. Meter. Meter. Der Mieter. Еве го, тука ќе го допишеме. Значи од глаголот митен, кога ќе додадеме ер, а ќе отстраниме наставката ен од глаголот, Meter. ќе добиеме der Mieter. Добро. А кај der Spieler, Марија, што ќе дополниме кај глаголот? Кај der Spieler, глаголот ќе биде така. Глаголот ќе биде spielen. Ако додадеме наставка ера и ја отстраниме наставката на глаголот ена, ќе добиеме именка der Spieler. Кај fahren, што ќе дополниме кај fahren, Љубица? Како е возач? Die Fahrer. Der Fahrer. Личностите што завршуваат на ер се секогаш именки од машки род. Der Fahrer. Да? Кој глагол ќе го извлечеме од именката der Kletterer, Марија? Kletter. Klettern. Се искачува. Klettern. Плюс ера ќе добиеме и ако го отстраниме н, ќе добиеме der Kletterer. Der Kletterer. Некои глаголи имаат можност да создаваат и именки што завршуваат на унг и именки што означуваат личност. Таков е, например, глаголот замелн. Што ќе дополниме, Љубица, кај nomen плюс унг? Како ќе биде колекција? Sammlung. Замлунг. А што ќе дополниме кај именка плюс ера? Zeichnungen. Die Zeichnungen. Што ќе дополниме кај именка плюс ера, nomen плюс ера од глаголот замелн? Abpackungssammlung. Der? Sammler. Der Sammler. Bis in. Sammler. Sammler. Ah, Sammler. Oder Sammler. Sammler. Добро, и долу само да го запишам. Замен. Плюс унг. Минус н. Ќе добиеме замлунг. Ама и ето ќе го тргнеме тука. Нема да биде замелунг, туку ќе биде замлунг. Ти замлунг. И Марија имаме Zeichnung. Од кој глагол ќе дојде Zeichnung? Zeichnen. Да, Zeichnen плюс унг ќе добиеме die Zeichnung. Тргнеме ова ена. А што ќе добиеме ако сакаме да направиме личност? Zeichner. Zeichner. Значи од Zeichnen. Од Zeichnen. Ако додадеме ера и отстраниме н, ќе добиеме der Zeichner.
Der Zeichner. И долу го напишав. И кај замля ќе треба освен едното да го тргнам и ето. Третата вежба реков од тестот и во учебникот ќе ја работиме следниот пат во понеделник. Имајте убава вечер, убав викенд и се слушаме следната недела. Фала ви. Фала. Пријатно.